Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achitu silin sang Kumina African Swine Fever ASF vokpul ripuang wangin vokthi le suatala omlo Association for Volunteer Blood Donation AVBD chuan January thla thisen peklama tran angai hle ni in an soi voin member somsari omna Delhi Assembly thlan chu tumte tana in hudo thei hun top ni ani khovel ngai ven Israel Palestinian ralthong keng pol Hamas in ka hai thung chu nim khan kalpui ni in thasom panga chungin dona chuti top ri ani Kumina African Swine Fever ASF vokpul ri puang wangin vokthi le suat alo omlo Animal Husbandry and Veterinary Department how to ten soidanin kumin January ni khatachanga nimin thleng khan Mizorama vokthi alomlo wa vokdamlo suat alomlo bok ASF vokpul shileng hi nikum toblam classic internet tangkhana ji om chowa December tha toblama phei kha chuan ni khata vokthi le voksot omlo ni om chhozela Vet Department how to the chuan tuna vokthi le damlo omlo ma se vokpul hi thun vek anga pomthei alani lo thuan soya khuwa alum chawa ru tuitle matlak chuan vokpul ripuang hi om chhole ngal thei mai ani anti African Swine Fever hian kumsang ni somni pakhat bullama tangkhan Mizoram a chenchil to a kumtina puang ta zia kumsang ni somni pakhat March ni somni pakhata Lunglei district Lungsen kho a ASF vokpul shi aleng ti mu chu ani atanga ni kumkum toblam thleng khan Mizoram a vok noi khat sing khat sang khat le zali somthum pali thi a suat ani boka vok thi zong hi sing ruk sang ni zasari somruk pakhat ani a vok singli sang kwa zani somruk pasari suat ani to bok ASF vok pulshi alen tan kum sang ni somni pakhat khan vok sing thum sang thum zali som pasari athia sing khat sang ni zanga somruk pariat suat ani boka akum le sang ni somni pani khan vok sing khat sang ni zasari somkwa pakhat thi in sing khat sang khat zanga somkwa pali suat ani a ni kum masa sang ni somni pathum kha vok thi tlember kum ni in vok sang khat somthum pakwa athia zakwa somni pariat suat ani ni kum sang ni somni pali khan vok thi le suat za thi pung chho le in vok sing khat sangli zakwa somnga athi baka sing ni sangli za som pasari suatani Irene Lerwat kimi Akashvani News Aizawl Assam Rifles le Mizoram Police strong roll chuan Indini Khan khatlachon hnuai kong kama puak thei thileng moza tan man Assam Rifles te chuan anthenon bo zuin an mi tele police strong roll in lir thei manga anrin hel andapna khatla konga hian Indini Khan gelatin tlon somthum le ade pona detonator somhnian mana anei tu nia pu mingthan sanga kum somli pani na thil district ami chuan man bok until man tele mingthan sang Aizawl police station an hlana police na trolangin an chui zui ani Association for Volunteer Blood Donation AVBD chuan December thla hun puilaya athlona thisen pe te chunga lom thu soin January thla apo tanlak angai hle ni in an soi AVBD le Mizoram State AIDS Control Society MSEX le Blood Bank sang te chuan kumtang anoti to thin angin nikum December thla chung khan Christmas Sportsen Pek an kalpui le a tisen petura mi pui abikin thalai te an ngen le somna hi mi tam takin ngai poimo in December sang ni somni pali chung khan Aizawl district bika blood bank pathuma Christmas polling tisen unit sang kha zani somseri pariat pekan hi a tisen petu te mi pa sang khat somthum patni le meichia zani somli porok ani thu AVBD thu chona soi Civil Hospital Aizawl blood bank tan mi zakwa somli palin an pe a ZMC blood bank ka zani somporkin an pe a Sinot Hospital blood bank tan mi zale somparetin an pe bok ani AVBD chon tisen petu te in pek na chu midang tan mal somna ani a damlo tam takin damna an chan pha thisen petu te chunga lom thun soini hetira hen kum toblam Christmas wok vet vela pol sang ti turan nga thina kum thar tir lam January tha hi thisen pethin pol sang te shuai tu in sik soi lai kum khat chunga malana tur sang te don hun lai ne wangin kum tin January tha le December tha thisen pek ataniam thina pol minga thisen pek atlem zol thim kumin sani somni panga January tha man me ka po thisen pek ataniam hle a thadang jong ain pol minga thisen pe an tlem ni nan soya
chu wang chuan tun lai hian tisen mamo anom point blood bank da khol sa lak mai tur omang lova tisen mamo ten tisen petu tur anjona ngai tlang pui ani heteng hitun din hunani wangin everybody chon institution then khatte bia im tisen peturin an ngen ngot maya an ngen na ngai poi mo tisen petura in roman mek institution te chunga an lom tak zeti everybody chon an soibok ani Myanmar Chin State a helpol lunber Chin National Front CNF le an silai kengpol Chin National Army CNA te chuan tun hnaya Mizoram Police Central thom an man na an mantel an pol hruai tu chu pol hriat puyati ani lo thu an soi CNF Vice Chairman 1 Puthang Ningki chuan Mizoram Police Standing ania ma mi district ral thuam tol kai hnoya mi panga an man jinga pakhat chu an pol thune tu sang Central Executive Committee member Bill Chung ani ngei ti an pom thu an soya chuti rolin he thil te hi CNF CNA chun an hriat pui lo ni in a soya police in an man hnuwa chau hetiang thila hian alo nam hnoi veti an hri ani in a soya ni karkalta ni lai ni January sompanga khan Mizoram Police te chuan Bangladesh ramri hnai Mamit district a saitha khodaya AK-47 rifle paruk amu sing khatle somnga le magazine som pathuman mana hemi kai hnoi mi panga an mana Bill Changba ka hian Myanmar midang panhi chakma pakhat le Mizoram mi pakhatan manani police in dondin huna an chui china an hu dan chuan he CNA hruai tu bakain Bangladesh chakma helpol United People's Democratic Front P te anin nam hnoya ramdang pahni ral thomin shalton na huna Mizoram le lung an mang ani anti UPDFP hi kumsang jo somsari panhedin chakma helpol Shanti Baini ral thom kengpol Parbatia Chatagram Jana Samhati Samiti PCJSS atanga peng le pol ani up sangkha chuko somko pasare Shanti Baini le Bangladesh sarkar indem thlunga lungoi lova pol shandin a helzui anni kumsang ni soma leng te khobula AK-47 rifle samthum pathum LMG pakhat le USM light browning rifle pakhat anman pokha UPDFP te tolduk ni a hriat ani nila neral thoman chungchang in West Pailang police station athu boy zeloni a chuizu mek ani awangin an mi man te hming hi an puan alarm lo thu police hodu te chuan an soi ani Myanmar boy wanga saimna zonga ral tante tana longtai bul multimodal kongsir do maya kanan refugee camp chu kumsan somni khan din ani atuna hian chung ko somseri pani omin an vain mi zathum somuk panga an oma he camp bain hruai tu pasari omin chung te chon camp nun phung le indel boldan an kol thin ani camp hruai tu te zinga pakhat puthi ming hna tanga thun danin no pangti chu school kaltir ani a puiting te ro ni tin ele barjungin kutha thokin ani hlo thina tarem changa piang thokin anei tur leina ne cha khai dang lamnan an hlo chuate an mang thina chom don la tanpuina akha tokin sarkar pol le mimal hna tanga an don thin thu soya Myanmar ramboi me kare huna anel le tur thu soini kanan refugee camp hi chan mari longkai khotang en kol noi omin atheng anga vilin an tho tur te po khotang hruai tu ten an ngai ben saka damlo le har san dang an to chang poin chan mari khotang chu an tlok lu na ber ani sarkarin sin sia danin tundin huna longkai district ara tan sangre le somnian om meka heng zinga sanga zakwa somni pani chumian maratanga lo lut anni Chanchinthar ka swani Aizawl tanga puan ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in ate Chanchinthar ngai thak le chiar theda ani voin chhudar ni le chan via Chanchinthar puan le ani ang voin hi member somsri omna Delhi Assembly in than chu tum ta na in nu do thai hun top ni ani a Delhi Assembly in thana hian candidate jasari le som pakon oma nominations thelu sa kha janga somni pani jinga zali somsri pasari chu nol ani a thale ninga vote thak ani ang Khovel ngai ven Israel Palestinian Ralthom Kengpol Hamas in ka hai tu thlung chu nimin khan kalpui tan ni in thasom panga chung indona chuti top ani a Israel chon Hamas ten an mile sa anman mi pathum chu aturte andong to ti an soya Prime Minister Benjamin Netanyahu chon an security ten anen fi mek ti social media tar langa ni sari lom tur chungin me chedang pali po chu ani don ani atibok Under the terms of the deal brokered by Qatar, Egypt and the United States, Hamas will release 33 hostages over a 6-week period, with 3 female captives scheduled for release on the first day. In exchange, Israel has agreed to free hundreds of Palestinian prisoners. The agreement also enables increased humanitarian aid to enter Gaza through multiple crossing points.
The World Food Programme tracks have begun delivering essential supplies to Gaza, with convoys of wheat flour and ready-to-eat food parcels moving into Gaza. Looking ahead, significant challenges remain unresolved. The question of Gaza's future governance remains a critical point of contention. Israel has maintained its position that it will not end the war with Hamas in power, though this issue has been deliberately excluded from the current negotiations due to its complexity. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai. Chanchinthar Charti Topna Natlang Pui Gumina African Swine Fever ASF Vokpul Shi Puang Wangin Voktile Suatala Omlo Association for Volunteer Blood Donation AVBD Jan January 30 Pegnamatran Angai Len in Ansoi Voin member Somsari Omna Delhi Assembly in Tanzutum Tatana in Nodot Hun Top Ni Ani Kovel event Israel Palestinian Raltum Keng Pol Hamas in Kahai Lungsu Nimin Khan Kalpuitan Ni in Tasom Pangatsu in Donazuti Top Ani. Zu Chanchinthar kan puan thei chu ani